جمارة آوê li kampa Waşûkanê karesatne mirovî dirust kiriye jêderên xwecihî jî Rebaz News re ragihandin ku rojane bi dehan kes li kampa Waşûkanê ku ji alî pêdî ve têbirê vebirin bi jehriyê dikevin her li gorî jêderan ku sedema jehriyê di nav derbideran de an sedema pêketina bi jehriyê Gemara Avê û binêdbûna pileyên germiye serbar kir jî ku rêkeftinek di navbera rêveberiya kampê ya bi ser pêdî ve û xwedanên sehrîcin an xwedanên tankerên avê de heye û ava vexwarinê ji bîrekê li gundê موقع لسرية تلتمر وحسكي جبو كامبا واشوكاني دريا تانكرن آويرا تبيدا كرن كيشا جحرية نبونا چافديرية جالية ريبابريا كامبي ويا كو هجمارك جبخداني تانكرن آوي جبير النيزي گوند شموكا بيدا دكن و اوقاف نجبو وخوارنية و كيشين تندرستي لبازاروك و مزنان درستكا لا يتصدق بها أحد، إنما الحقوق تؤخذ